Mwami Imana yacu, iki ni ikimenyetso kigiye gushigikira urukundo rw'abana bacu, abavandimwe bacu bagiye kwambikana. Uru rupeta nkwambitse ni ikimenyetso cy'uko Imana ariyo shingiro y'urukundo rwacu. Urugo rwacu nzagukunda iteka, Imana izabimfasha. Uru rupeta nkwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo, nzagukunda, nzakubaha, nzakubahira umuryango w'Imana izabimfasha. Utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga, hato tutibagirwa iby'imurenge. Kanyamukwe ngo w'imurenge, utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga, hato tutibagirwa iby'imurenge. Kanyamukwe ngo w'imurenge, utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga, hato tutibagirwa iby'imurenge. Utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga, hato tutibagirwa iby'imurenge. Kanyamukwe ngo w'imurenge, utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga. Hello guys, nizere ko meze neza, nizere ko mukomeye muri amahoro, nizere ko mutangiye icyumweru neza aho muri hatandukanye, abari muri Africa, abari muri Europe, abari muri Australia, abari muri Asia. Amahoro y'Imana bane namwe rero, abakomeza kudukurikirana ku Isoko TV, turabakunda kandi natwe turizera ko mudukunda. Abatarakanda subscribe, ni mukande subscribe kugira ngo mudushigikire, kandi muze mubasha kudukurikiranira hafi. Amazina yanje rero ni yandi, ni Patrick Rushimisha hano ku Isoko TV. Hanyuma rero reka tubagezeho amakuru meza cyane. Nkuko rero mwamaze kwibona kuri thumbnail cyangwa se ifoto ibiri kuri YouTube, igaragara kuri YouTube y'umuntu afunguye YouTube, n'amakuru y'umusore wacu dukunda bita Mfuranzima David, cyangwa se wamenyekanye ku izina rya Kanyamukwengo Comedian. Abenshi bafunze kuri pronounce nabi Kanyamukwego, ariko ni Kanyamukwengo Comedian, niko njye mbizi kandi nabyibwiriwe na nyiraryo Mfuranzima David. Mfuranzima David rero, cyangwa se Kanyamukwengo Comedian, nkuko benshi twagiye tumumenya, ni umusore w'umunyamurenge kandi uzirata ko ari umunyamurenge. Ni umusore ukunzwe cyane muri sosiyete yacu, ni umusore w'umulegend, niko twavuga ko ndamwita umusore kandi ari umugabo. Ni umugabo w'umulegend, ni umugabo ukunzwe cyane muri sosiyete yacu kubera uburyo yagiye adususurutsa mu buryo bumwe n'ubundi. Abenshi rero twagiye tumumenya muri filime cyangwa se komedi cyangwa se
tiyatire ziwe zagiye zidushimisha cyane ndetse n'ubu ngubu zikomeje kudushimisha. Kanyamukwengo Comedian yatangiye YouTube muri 2015. Kanyamukwengo yatangiye YouTube cyangwa se imbuga nkoranyambaga muri 2015, nibwo yaje kuri no mihanda ya social media. Rero umuntu namita umu legend, muze mwemera ni umu legend. Hari benshi yaciriye inzira, turaza kubivuga. Hari benshi yatumye bamenyekana, turaza kubivuga. Hari benshi yashize kuri mutandao, kuri ubu ngubu bikaba ari byo bibabeshejeho. So rero yatangiye imbuga nkoranyambaga ziwe muri 2015, ariko abantu baza kumumenya muri 2019 ngire ngo muri corona, nibwo abantu benshi bagiye bamumenya bitewe n'utuvideo yagendaga ashira hanze kuri icyo bita green screen, yarangiza akiteka ku misozi iwacu. Abantu rero benshi bagenda babikunda cyane kubera ko nta handi hantu bari barigeze babibona, nta handi hantu byarigeze kugaragara. No kuvuga ngo niwe watangije bino bintu by'ama comedy. Ubihakana yandike muri comment. Nuko kuri ubu ngubu rero Kanyamukwengo Comedian akaba akurikiranwa n'ibihumbagiza ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Ubwo ni Facebook, TikTok, Twitter, Instagram ndetse na YouTube. Ufashe imibare yose ukayiteranya urasanga akurikiranwa n'amamiliyoni menshi y'abantu. Nuko kuri ubu ngubu rero aho abantu benshi bagiye bamukurikirana ni kuri Instagram aragrowinga, turamukunda. Akoresha ibitaramo, akoresha amahugurwa twagiye tuyajamo hano muri Kenya, muri Uganda ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Amakampani menshi agenda amukoresha. Mu by'ukuri uyu mugabo yabaye successful muri career yiwe cyangwa se mu mwuga wiwe yari yajemo wa gukina film. Instagram, YouTube akurikiranwa n'abarenga 70,000. Afite abamurebye barenga 8,000,000. Ndetse n'ama-feedback. YouTube iyivuze feedback n'ama-comment arenga 10,000,000 bagiye bamukomentinga kuri YouTube. Ubwo TikTok simvuze, Instagram simvuze, Facebook simvuze. Mbese mu by'ukuri Kanyamukwengo Comedian ni umu legend twemera, ndetse sinareka kuvuga ko abantu benshi twagiye tumenya barimo Nyagotomera, barimo Nyakinshasa, barimo bamwe mu bakinyi bakinaga kuri Sekere nawe, benshi twagiye tubamenya cyane binyuze kuri channel ya Kanyamukwengo Comedian. Barimo Lewis, ba Padri, ba Nyaminembwe, ba Nyabitanga, ba nabandi ba Rubarara. Abantu benshi cyane twagiye tubabona kuri Kanyamukwengo Comedian. Mu by'ukuri ni umuntu rero wabashije kuzamura impano, tuze twubaha kandi tuze tuvugisha ukuri kandi tuze dushima. Hari impano nyinshi yabashije kuzamura. Kuri ubu ngubu Nyakinshasa afite channel yiwe ishobora kumutunga kubera ko yaciye kuri Kanyamukwengo haramenyekana. Iyo adaca kuri Kanyamukwengo ntago twari kumumenya. Aho ba Nyagotomera nawe twamumenye kuri Kanyamukwengo Comedian. So yagiye azamura impano nyinshi z'abana b'abanyamurenge, turamushimira cyane. Nuko Kanyamukwengo yakoze amafilime menshi cyane, yagiye asusurutsa abantu, yagiye akora ama-comedy menshi, yagiye atumirwa mu makwe menshi, aho ashobora gukora akantu k'agatiyatire cyangwa se ashobora kukubera umuhesha w'amagambo mu makwe
biramwinjiriza, biramukiza, aba umukire. Kandi icyo nzi cyo amakuru mfite ni uko yishyuzaga amafaranga menshi kugira ngo abashe kwatendinga ubukwe bwawe, cyangwa se kugira ngo abashe kugaragara mu bukwe bwawe hari ikintu akoze. Yishyuzaga amafaranga menshi cyane. Nuko Kanyamukwengo turamumenya, aramenyekana Instagram, turamumenya ama challenge menshi, abantu bagiye bamukora ama challenge menshi. Yona ya mizifi, mwagiye mutubona abantu benshi creatinze ifi yamize Yona cyangwa ni Yona mizifi. Kuri ubu ntibiramenyekana neza, uwabizanye ni uzongera kuduha ukuri. Nuko aragrowinga kabisa, YouTube yiwe iramenyekana, abantu bose turamuyoboka kubera amafilime menshi meza agenda atugezaho, ndetse n'itsinda ryiwe. Nuko mu minsi ishize rero bigaragara ko atagipostinga cyane, cyangwa se atakiduha amafilime cyane. Benshi bagenda babivugaho gutya na gutya gutya na gutya, ariko amakuru mfite njye nabashije kumwihamagarira yabaye ashizemo pause bukeya, ubu ngubu agiye kongera tugezaho amafilime. Njye naramwihamagariye kubera ko ndi mu bantu bagiye batangizanya nawe mu buryo bumwe ntashatse kuvuga hano kuri radio cyangwa se kuri mikoro. Mu buryo agitangira gutya hari uburyo twagiye tuvugana dufashanya mu buryo nshoboye, cyangwa se muri serivisi nshobora kumuhereza. Nuko ndamuhamagara, arambwira ngo ni pause ashizemo bukeya bitewe n'impamvu ze runaka, ariko vuba cyane ngo araza gukomeza aduhereze ibyo yarasanzwe aduhereza. Nuko mu mezi nk'abiri cyangwa se kumwe n'igice ashize, nimba nibuka neza n'amezi nk'abiri, rero nimba navuga ko yarari gutegura ubukwe, nimba navuga ko yarari kwitegura umugore, nimba navuga ko yarari mu zihe gahunda, ariko kubw'impamvu ze bwite yaba yashizemo pause. Ariko ubu ngubu mu by'ukuri usibye ko nta na pause yashizemo, nta amafilime yakinaga, ariko gupostinga, abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga ziwe arapostinga bisanzwe. Wenda nibijanye n'amafilime yari yashizemo pause. Nuko amakuru naya rero, turi kuwa mbere w'icumweru, ku cyumweru cyaraye kirangiye twabonye amakuru yuko Kanyamukwengo yasezeranye imbere y'Imana. Kanyamukwengo yasezeranye imbere y'Imana, yakoze ubukwe, niko twabyita. Yakoze ubukwe, benshi byabatunguye cyane, cyangwa se benshi nta makuru bari bafite, cyangwa se benshi babiboneye hariya. Yakoze ubukwe bwiza cyane, yakoze ubukwe bwahuje abantu, yakoze ubukwe bugaragara ko bufite itandukaniro n'andi makwe dusanzwe twitabira, aho yari yambaye neza, n'umugeni yambaye neza cyane kabisa, mu bikwembe byiwe cyangwa se mu bitenge byiwe, yakenyeye neza cyane, yashizemo igitambara, mbese yambaye neza nk'umugore w'umunyamurengekazi. Nuko bakoze ubukwe rero nk'uko mwatangiye mubibona, n'umukobwa. Icyo twavuga rero ni ukubifuriza isha n'ihirwe mu rugo rwabo rusha, ni ukubifuriza imigisha yose y'Imana ihereza abubakanye. Ubwo ni amatungo, ni imitungo, ni abana, ni ukororoka, n'ibindi byinshi muri rusange imiryango ishobora gukenera. Turabifuriza rero urugo ruhire. Mu by'ukuri nk'Isoko TV turi mu ba mbere, nimba tutari aba mbere, twabashije gukoresha Kanyamukwengo interview. Turi mu bantu ba mbere
babashije kumukoresha interview kera cyane, mugiye hano mu mavideo yacu ya kera mwayibona. So ni umuhanyi wacu wa kera rero, ntago twareka kumwifuriza isha n'ihirwe mu birori byiwe. Wenda ibirambuye tuzanamusura mu rugo rwiwe, atubwire amakuru neza, atubwire mpuruyaha nayo nayibagiwe. Hari ikiganiro yakoraga ngo cyitwa mpuruyaha, yakoze za mpuruyaha, yakoze za Iwacu Murenge TV show, mwagiye muzibona cyane. Nuko rero tukaba tumwifurije urugo rwiza n'umukenyezi wiwe Nyahumure. Mu by'ukuri ni ibintu bishimishije cyane. Ntiyari muto wo kudashaka. Rero kuba ashatse ni ibintu byiza cyane kandi turabyishimiye cyane. Imana izabubakire. Byinshi bijanye n'urugo rwabo tuzabasura, tubakoreshe interview, batubwire love story cyangwa se uburyo bakundanye, uburyo bamenyanye, tuze tubibasangize namwe. Kuri ubu ngubu rero ayo ngabo akaba ariyo makuru mashya cyangwa se breaking news tubashije kubazanira nk'Isoko TV. Reka tubabwire ngo mukomeze mukurikirane Isoko TV, mukomeze mukurikirane umugabo wanyu cyangwa se umusore wanyu David Kanyamukwengo comedian, kugira ngo twongere tuzamurane twese nka industry Nyamurenge, urwango rucike, twimike urukundo mu mitima yacu. Murakoze cyane rero, yari Patrick Rushimisha kuri Isoko TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.